Pity of this young girl. Since morning she is translating continuously, isn't it? So pray for this girl. Anyway, God will give us strength, okay? చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహోన్నతుడా, మహోత్తమము, సర్వశక్తి కలిగిన ప్రభువా, సర్వబలధారి ప్రభువా, మీరు గనుడైన దేవుడు, మీరు శక్తి కలిగిన దేవుడు, సర్వ సృష్టిని సృజించిన దేవుడు, దేవాన్ని ఆరాధించడానికి మాకు సహాయం చేయండి. మీరు ఇచ్చిన దినాన్ని బట్టి వందనాలు. గత 7 నెలలు మమ్మల్ని క్షేమంగా కాపాడారు. స్వామిని పౌకి మాస హద్దము బహుశా ఆరక్షా కలా 8వ మాసంలో మమ్మల్ని తీసుకొచ్చారు. స్వామిని మిన్న 8వ మాసెను బహుశా రగినావా. మొదటి ఆదివారానికి మమ్మల్ని తీసుకొచ్చారు. పియానని మాసే పలవి నిరుదినతో బహుశా రగినావా. మమ్మల్ని అందరినీ ఉంచారు ప్రభు. పియానని අපි සියලුදෙනා මේ ස්ථානයේ ගෙනාවා. మీరు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి స్తుతించు. బహుశా අපිට දුන්නා සුවේ නිසා ස්තුති. ప్రభు, ప్రతి శ్వాస వెనుక మీరు ఉన్నారు. స్వామిని අපි කන්නා හැම හුස්මක් පිටිපස්සෙම බහස ඉන්නවා. గత దినాల్లో కరోనా సమయంలో స్వామిని పౌగే దినවලදී కరోనా දවස්වලදී అనేకులు దేశం దాటి వెళ్ళిపోయారు. బహు దేశాలను దాటారලා යද්දී ఈ లోకమును దాటి వెళ్ళిపోయారు. లోకయ అతහැරලා යද්දී మమ్మల్ని సజీవులుగా ఉంచినందుకే వందనాలు. నමුත් ඔබවහන්සේ සජීවීව තබෝනි స్తుతి. దేవుని జీవాత్మ స్వామిని ඔබගේ ఆత్మය మమ్మల్ని దర్శించండి. අපව దర్ශනය කරන්න. ప్రభు, ఈ సమయంలో ఈ నామమును మహిమపరచడానికి సహాయం చేయండి. ස්වාමිනේ මේ අවස්ථාවේදී ඔබගේ නාමය මහිමයට පත් කරන්න අපිට උදව් කරන්න. අයෝග්‍යයන්ගේ සිරුරු සාරන මරුපත්. ස්වාමිනේ ස්වාමිනේ දුර්වල මාව ඔබවහන්සේ ශක්තිමත් කළ ඔබගේ කුරුසේ පිටිපස්ස සංගව ගන්නට. నాతోను మాతో అందరితో మీరు మాట్లాడండి. స్వామిని మా సమగ අප సమగ අපි සියලු දෙනා సమగ කතා කරන්නට. వినివారికి క్షేమాభివృద్ధి కలిగించు మాటలు దయచేయండి. පියාණනි ඇහුම්කන් දෙන්නව සියලු දෙනාට ආශිර්වාදම අවශ්‍ය වචනේ ලබා දෙන්න. మా ప్రియులకు సైతం వినుబుద్ధిని పుట్టించండి. පියාණනි අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට ඇහුම්කන් දීමේ හදවත ලබා දෙන්න. మీ ప్రియ బిడ్డలకు පියාණනි ඔබේ දරුවන්ට සර්ව చేయడానికి පියාණනි సేవය කරන්නට අවශ්‍ය హ్యూమిలిటీని దయచేయండి. අවශ්‍ය කරන తత్వే లబా දෙන්න. మీ ఆత్మతో నింపు. ඔබගේ ආත්මයෙන් පුරවන්න. ప్రభు, మీ చేతికి అప్పగించుకుంటున్నాం. స్వామిని මෙන්න ඔබගේ හස්තයට බාර කරනවා. සිළුවේ చూస్తున్నాం. පියාණනි අපි ඔබගේ දිස බලනවා. පුනරුත්ථාන ශක්තිය వైపు చూస్తున్నాం. පියාණනි ඔබගේ කරුණාව දයාව කෙරෙහි බලනවා ස්වාමිනේ. ప్రభు, ఈ ప్రాంతం యొక్క అవసరత కొలది. පියාණනි මෙන්න මේ ප්‍රාන්තයේ තිබෙන අවශ්‍යතාවයන් බාර කරනවා. బిడ్డల యొక్క అవసరత కొలది. පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ගේ තිබෙන අවශ්‍යතාවයන් බාර කරනවා. అందరితో మీరు మాట్లాడండి. පියාණනි තිබෙන අවශ්‍යතාවයන් ඔබ වහන්සේ කතා කරන්න. మీ ఆత్మని స్థానంలో ఉంచు. පියාණනි ඔබගේ ආත්මීය ස්ථානයේ තබන්න. ప్రతి అంధకార శక్తులను පියාණනි සියලු අන්ධකාර බලවේග యేసు నామమున బంధిస్తున్నాం. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් අපි වත් කරනවා. వాక్యం ప్రకటించడానికి පියාණනි ඔබගේ වචනේ ප්‍රකාශ කරන්න. ఆత్మలో స్వేచ్ఛను అనుగ్రహించండి. ස්වාමිනේ ආත්මයෙන් සුලම්නිය ඔබ වහන්සේ අතගසන්න. క్రీస్తు వారి పేర ప్రతినాడు వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. యేసుస్ వහන්సేගේ නාමයෙන් ඉල්ලනවා පියාණනි. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, మీ అందరికీ వందనాలు. పర్లేదు. සියලු දෙනාටම ජේසු පිහිටයි. మరి నేను ఇక్కడికి రావటం వెనుక ඉතින් මම මේ ස්ථානයට එන්න පිටිපස්සේ నాకు సహకరించిన కొంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు. මට උදව් කළා කිහිප දෙනෙක් සිටිනවා. వాళ్ళు మీకోసం కొన్ని వర్తమానాలు అంటే కొన్ని వాళ్ళు నిన్న చిన్నపిల్లల సండే స్కూల్లో మనం కొన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం కొన్ని గిఫ్ట్స్. ඉතින් ඒක පිටිපස්සේ බොහෝ දෙනෙක් උදව් කළා. ඉතින් එයාලා පුංචි තියාගල දෙනු ලැබුවා. ඒක අපේ දරුවන්ට දහම් පාසල් දරුවන්ට දෙනු ලැබුවා.
వాళ్ళు రాసి పంపిన వాక్యాలు కొన్ని ఉన్నాయి, అవి చదివి వినిపిస్తాను. ඒ වගේම යාලා පුංචි වචන වගේකුත් කොළවල් වල ලියලා යවලා තියෙනවා සභාව වෙනුවෙන්. ඒක මම කියවලා පෙන්නන්න. Proverbs හිතෝපදේශ පොතේ 28:18. 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18. හිතෝපදේශ පොතේ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18. మార్గంలో ప్రవర్తించువాడు. හිතෝපදේශ 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය. ඇදනට කමින් හැසිරෙන්නා ගැලවෙයි. එහෙත් තමාගේ මාර්ගවල වංක වූ තැනැත්තා හදිසියෙන් වැටෙන්නේය. యథార్థంగా ప్రవర్తించడం. సరే, ఇది రాసి పంపించాలి. ఫ్రమ్ ఇండియా ఇట్ కేమ్ టు దిస్ వరల్డ్. මේක මේ ඉන්දියාවේ ඉඳන් මේ කොලේ ලංකාවට ආවා. యథార్థంగా ప్రవర్తించేవాడు రక్షించబడును. ඇදනති කමින් හැසිරෙන්නා ගැලවෙයි. మన జీవితంలో యథార్థత ఉంటే අපේ ජීවිතයේ ඇද නැති කමින් හිටියොත් నువ్వు రక్షించబడతావు. අපි ගැලවීම ලබනවා. సో దట్స్ వన్. මේක තප්පවලට යවපු එක වචනයක්. రెండవది సామెతలు Proverbs 10. හිතෝපදේශ පොතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 වෙනි පදය. හිතෝපදේශ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 2 වෙනි පදය. දුෂ්ටකමේ වස්තු වලින් උපකාරයක් නොලැබේ. එහෙත් ධර්මිෂ්ඨකම මරණයෙන් ගලවයි. నీతి మరణం నుండి రక్షించును. నీతి మరణం నుండి రక్షించును. ධර්මිෂ්ඨකම අපිව මරණයෙන් ගලවනු ලබනවා. మీరు నీతి కలిగి ఉంటే අපි ධර්මිෂ්ඨව සිටියොත් మరణం నుంచి తప్పించబడతారు. අපි මරණයෙන් අපි ගලවනු ලබනවා. మరి బైబిల్లో కూడా దానియేలు, షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలు අපි දකිනවා බයිබලයේ දානියල්, ශද්‍රක්, මේෂක්, අබෙද්නගෝ කියන පුද්ගලයන්ව వాళ్ళు దేవుని తప్ప మరి దేన్ని మొక్కమన్నారు. එයාලා දෙවියන් වහන්සේලා ඇරෙන්න වෙන කිසිම දෙයකට නමස්කාර කරන්නේ නැහැ ఏ කිව්වා. విగ్రహాన్ని మొక్కమన్నారు. කිසිම රූපයකට වදින්නේ නැහැ කිව්වා. అందువల్ల రాజును కూడా మొక్కమన్నారు. රජතුමෙක්ව ගෙනල්ලා ඒ රජතුමාට වන්දනා කරන්න කිව්වා. అందువల్ల ఏమైందంటే එතනදී මොකක්ද උනේ? షడ్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలు ఏం చేశారు? මේ ශද්‍රක්, මේෂක්, අබෙද්නගෝ මොනවද කරේ? అగ్నిలో పడేశారు. එයාලා වරගෙන ගින්දර ගොඩට දැම්ම බැහැ කිව්ව නිසා. అగ్ని ఏమి చేయలేదు. නමුත් ඒ ගින්දරට කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි වුණා යාලට. మనం నీతిగా బ్రతికి ඒ නිසා තමයි කියන්නේ අපි ධර්මිෂ්ඨව ජීවත් වුණොත් మనకు అగ్ని లాంటి పరీక్షలు వచ్చినా අපිට ගින්දර ආකාරයේ ප්‍රශ්න කරදර ආවත් దానిలోంచి తప్పించబడతాం. ඒකින් ගලවන්න දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන්. దానియేలు విషయంలో දානියල් කතාවේදී రాజు మొక్కమన్నారు. රජතුමාව වන්දනා කරන්න කිව්වා. దానియేలు ఒప్పుకోలేదు. දානියල් බැහැ කිව්වා. ఆయన సింహాల బోర్లో వేశారు. එයාව එක්කගෙන ගිහිල්ලා සිංහ ගුහාවට දැම්මා. అయినప్పటికీ సింహాలు ఏమి చేయలేదు. ඒ සිංහයාට කිසිම දෙයක් කරන්න බැරි වුණා. నువ్వు నీతి కలిగి ఉంటే ඒ නිසා තමයි ධර්මිෂ්ඨව අපි හිටියොත් నీతి మరణం నుంచి తప్పిస్తుంది. මරණයෙන් අපිව ගලවනු ලබනවා. నీతిని కలిగి ఉందామా? ඒ නිසා අපි ධර්මිෂ්ඨව ජීවත් වෙනද? ఇంకొకటి තව වචනයක්. సామెతలు හිතෝපදේශ පොතේ 4:23. 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදය. හිතෝපදේශ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදය. සියල්ලටම වඩා නුඹේ සිත ආරක්ෂා කරගනින්න මහවිසාද එහි ජීවනය නික්වෙන්නේය. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నీ హృదయం భద్రంగా కాపాడుకోవాలి. అన్నిటికంటే భద్రంగా నీ హృదయాన్ని కాపాడుకోవాలి. මේ හැම දෙයකටම වඩා අපි සිත පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. మనం ఏం కాపాడుకోవటానికి భద్రంగా අපි මොනවද පරිස්සම් කරන්නේ? ఏం కాపాడుకుంటాం? අපි මොනවද පරිස්සම් කරන්නේ? పాస్టర్ ఇల్లు చూశాను. පාස්ටර්ගේ ගෙදර බැලුවා. ఆల్వేస్ డోర్ ఇస్ ఓపెన్. හැමතිස්සෙම දොර අරලා දාලා තියෙනවා. ఎవరు వస్తున్నారో ఎవరు వెళ్తున్నారో తెలియదు. කවුද යන්නේ කවුද එන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. I want to tell something about this pastor. මට ඕනේ මේ පාස්ටර් ගැන වචනයක් කියන්න. నిన్న డోర్ విండోస్ ఓపెన్ అదర్ సైడ్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయి. ජනේලේ එහා පැත්තේ ඇරලා තියෙනවා දැක්කා. దోమలు వస్తున్నాయి ఇంట్లోకి. මදුරුව එනවා ඇතුළට. నేను చెప్పాను పాస్టర్ మస్కిటోస్ వస్తున్నాయి డోర్ వేద్దామా అన్నాను. මම කිව්වා පාස්ටර් මදුරුව එන්නේ අපි දොර වහමුද කියලා. పాస్టర్ ఏమన్నారంటే පාස්ටර් මොකක්ද දන්නවද කිව්වේ? నో నీడ్ టు ఆస్క్ మీ. ඇයි ඔය මගෙන් අහන්න අවශ්‍ය නැහැ. ఇది నీ ఇల్లు. මේක ඔයාගේ ගෙදර. యూజ్ వాట్ ఎవర్ యు వాంట్. ඔයාට ඕන දෙයක් මෙතන පාවිච්චි කරන්න. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. මට පුදුම හිතුණා. నేను కొత్తగా 2 days ట్రైన్ కొత్తగా వచ్చాను. මම අලුතෙන් ආවේ දවස් 2කට ඉඳලා යන්න. ఆయన
ఆయన ఏమంటున్నారంటే නමුත් එයා මොකක්ද කිව්වේ? ఇది మీ ఇల్లు, මේක ඔයාගේ ගෙදර. మీరు ఏది కావాలంటే అది చేయండి. ඔයාට ඕන දෙයකට වෙනස් කරගන්න. Is it not a noble thing? මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. అంటే ఆయన విశాలమైన హృదయం ఉంది. මේක බලන්න එයාගේ හදවත කොච්චර විශාලව තියෙනවද? దేవుడు మీకు ఒక మంచి పాస్టర్ని ఇచ్చారు. දෙවියන් වහන්සේ ඔයාලට හොඳ පාස්ටර් කෙනෙක්ව දීලා තියෙනවා. దేవుని మహిమపరచండి. දෙවියන් වහන්සේට මහිමය දෙන්න. ఇటువంటి వ్యక్తులు అనేకులు ఉండరు సమాజంలో. මේ වගේ මනුෂ්‍යයන් සමාජයේ දකින්න අමාරුයි. మోసకరమైన వ్యక్తులు ఉన్న సమాజంలో మనం ఉన్నాము. අපි දකිනවා වංචාකාර හදවත් වලින් සිටිනා සමාජයක් මේක. పైకి మంచిగా ఉంటారు, එළියට පේන්න විතරක් ලස්සනට ඉන්නවා. లోపల తోడేలు స్వభావం. නමුත් ඇතුලේ බැලුවම හරි කිලුටු හදවත් නරක හදවත් నేను තියෙනවා. హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను. අපි හයිදරාබාද් වල ඉද්දී ఒక పెద్ద అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటాను. ලොකු අපාර්ට්මන්ට් එකක ඉන්නේ. అపార్ట్మెంట్ ఇంట్లో నేను ఇక్కడ ఉంటాను, ఒక ఫ్లోర్ లో ఉంటాను. මම මේ ෆ්ලෝර් එකේ ඉද්දි තට්ටුවේ ඉද්දී నా ప్రక్క ఫ్లోర్ ఆపోజిట్ లో මගේ ඊට ඉස්සරහා ඉන්න තට්ටුවේ කෙනාගේ ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటది. එතන එක පවුලක් ඉන්නවා. వాళ్ళ గురించి ఆయన ఏం చేస్తారంటే పాస్టర్, එයාලා ගැන පාස්ටර් අපේ මොනවද කරන්නේ නම් అక్కడే ఒక పెద్ద చర్చ్ ఉంది. එතන ළඟම ලොකු සභාවක් තියෙනවා. కానీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి නමුත් හවස් වෙද්දී బాగా తాగి వస్తాడు. එයාලා හොඳට බීලා එනවා. మా ఇంటి ఎదురుగుండా ఉన్న ఫ్యామిలీ కూడా අපේ ගෙදර ඉස්සරහා ඉන්න පවුල ఇట్స్ సెకండ్ ఫ్యామిలీ ఫర్ హిమ్. ඒක එයාගේ දෙවෙනි විවාහය. ఆల్రెడీ ఒక భార్య ఉంది, ඔල්රෙඩි යාට තව භාර්යාවක් ඉන්නවා. ఆమెకి ఇద్దరు పిల్లలేమో ఉన్నారు. ඒ භාර්යාවට දරුවන් දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. ఆమె ఇంకొక చోట పెట్టాడు. එයාව එක තැනකට තියලා ఇక్కడ ఉంటున్నాడు. මේ ගියාගෙන මේ අනිත් භාර්යාවත් එක්ක ఇంకొక భార్యతో ఉంటున్నాడు. එයාත් ఎక్క తවත් භාර්යාවක් ఈయనకి තියනවා. ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. මෙයාට දරුවන් දෙදෙනෙක් ఆయన ඉන්නවා. చేసే పని ఏంటంటే මෙයා කරන්නේ මොකක්ද නම් වැඩි? పాస్టర్. පාස්ටර්. Do you think such pastors will reach the heaven? ඔයා හිතනවද මේ වගේ ජීවත් වෙච්ච පාස්ටර් කෙනෙක් කියලා එයාලා ස්වර්ග రాజ్‍යයට යයි කියලා? అటువంటి చర్చికి వెళ్ళే వ్యక్తులు ఏం నేర్చుకుంటారు? මෙයාට කියලා සභාවකුත් තියෙනවා. මේ සභාවට යන ඇදහිලිවතුන්ගේ ජීවිත කොයි වගේ තියෙද ඒ වගේම එයාලා ස්වර්ග රාජ්‍යය කරා යයිද? So what is written here? මෙතනදී ලියලා තිබ්බ වචනේ මොකක්ද? Can someone tell me? මෙතන තියෙන වචනේ කියන්න පුළුවන්ද? అది ఎప్పుడైనా చదివారా? මේක මේ උඩ ලියලා තියෙන වචනේ කවුරුහරි කියවුවද? Worship the Lord නමස්කාර කරන්න උන්වහන්සේව in the beauty of ශුද්ධකමේ holiness. අලංකාරිත්වයෙන්. దేవుణ్ణి ఎలాగ ఆరాధించాలంటే දෙවියන් වහන්සේව කොහොමද නමස්කාර කරන්න ඕනේ නම් there is no need to wear a good clothes, අපි ලස්සන ඇඳුම් අඳින්න අවශ්‍ය නැහැ. మంచి డెకరేషన్స్ అవసరం లేదు, හොඳට ලස්සන ඩෙකොරේට් කරන්න ඕනේ කියලා නැහැ. ఏమీ అవసరం මේ లేదు, කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ. ఏసీ అవసరం లేదు, අපිට AC ඕනේ නැහැ. బిగ్ లైట్స్ అవసరం లేదు, පාට ලයිට්ස් අවශ්‍ය නැහැ. పెద్ద సౌండ్స్ అవసరం లేదు. ලොකු සවුන්ඩ් අවශ්‍ය නැහැ. దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර only කරන්න one quality is required, එකම එක ගුණාංගයක් විතරයි අවශ්‍ය. that is holiness. ඒක තමයි ශුද්ධත්වය. God will accept that. දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ශුද්ධත්වයේ පමණයි. ఎవరి హృదయం అయితే කාගේ හදවතද పరిశుద్ధంగా ఉంటుందో පරිශුද්ධව තියෙන්නේ అట్టి వారి మధ్య దేవుడు ఉంటాడు. එයාලගේ මැදියේ දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නවා. అట్టి సంఘంలో దేవుడు ఉంటాడు. ඒ වගේ සභාවන් වල තුලයි දෙවියන් වහන්සේ ඉන්නේ. మేబీ మీరు కొద్ది మంది ఉండొచ్చు, සමහරවිට මෙතන ඉන්න ප්‍රමාණය පොඩි දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. నలుగురే ఉండొచ్చు, 4 දෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ఇద్దరే ఉండొచ్చు. දෙන්නෙක් වෙන්න පුළුවන්. There is holiness in you, එතනදී ඔයාලා තුල ශුද්ධකම තිබුණොත් God is with you. දෙවියන් වහන්සේවත් එක්ක ඉන්නවා. దేవుడు అక్కడ ఉంటాడు. දෙවියන් වහන්සේ ස්ථානයේ ඉන්නවා. You may have big church, අපි ගාව ලොකු සභාවක් තියෙන්න පුළුවන්. 10,000 people will be attending. 10,000ක සෙනඟ සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. If that is missing, අර වචනේ එතන නැත්තම්, పరిశుద్ధత లేకపోతే ශුද්ධත්වය එතන නැත්තම්, there is no meaning. එතන කිසිම තේරුමක් అక్కడ නැහැ. దేవుడు ఉన్నాడు. එතන දෙවියන් වහන්සේ නැහැ. కాబట్టి ඒ නිසා choose the right place, තෝරගන්න හරි ස්ථානය, choose the right pastor. හරි පාස්ටර් තෝරගන්න. You study him, ඉතින් බලන්න යාලා ਵਿਚාරය කරලා බලන්න. you understand him. එතකොට තේරුම් ගන්න කවුද කියලා. If he is true, එයා හරියට ඉන්නවා නම් follow him. එයාව පසුපසින් හඹා යන්න. అందుకనే పౌలు అంటాడు, ඒ නිසා තමයි පෞල්තුමා කියන්නේ నేను క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారం මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ආකාරයේ හැසිරෙන ආකාරයෙන් మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అంటున్నాడు. මම මාව බලලා හැසිරෙන්න. క్రీస్తుని పోలి నడుచుకున్న ప్రకారం ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන්ද හැසිරුනේ? నన్ను పోలి నడుచుకోండి అంటున్నాడు. මම වගේ ඒ ආකාරයෙන් මම හැසිරෙනවා. అంటే ඒ කිව්වේ මොකක්ද? నేను క్రీస్తులాగా నడుస్తున్నాను. මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කොයි ආකාරයෙන්ද ඉන්නේ? ඒ වගේ තමයි මම
లాగా నడుచుకుంటాను. නමුත් මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ මෙතන ජීවත් වෙනවා. నువ్వు నన్ను వెంబడించు. ඒ නිසා මාගේ පිටිපස්සෙන් එන්න. That itself enough for you. ඒක ඇති හොඳටම ඔයාලට. అది పౌలుకున్న కాన్ఫిడెన్స్. ඒක තමයි පවුල් තුමා හරිම confident එකකින් කියන මේ වචනේ. కాబట్టి మనం కూడా ඒ නිසා අපිත් నువ్వు నేను దేవుని నమ్ముకున్నలాగా నేను బ్రతుకున్నట్లుగా నాలాగా నువ్వు బ్రతకని చెప్పాలి. එතනදී ඔයාලා කොහොමද විශ්වාසයෙන් මම ජේසුස් වහන්සේ වගේ තමයි හැසිරෙන්නේ මාව බලලා ඔයාලා හැසිරෙන්න කියන්න පුළුවන් වෙන්න అది ඕනේ. ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతామంటే ඒක කියන්න වෙන්නේ කොහොමද? నువ్వు మంచిగా ఉన్నానని నీ మీద నీకు నమ్మకం ఉన్నప్పుడే ఆ మాట చెప్తావు. ඔයා හරියට ජීවත් වෙලා මම හොඳයි කියලා ඔයාලට confident එක ආවොත් තමයි මේ වචනේ වට කියන්න నువ్వే පුළුවන්. సరిగా లేకపోతే ඔයාම හරියට නැතුව మాటల్లో చెప్పొచ్చు. ඔයා වචනෙන් කියන්න පුළුවන්. నీ జీవితం వారికి సరిగా లేకపోతే ඔයාගේ ජීවිතය හරියට නැත්නම් నువ్వు మోసగాడు అయిపోతావు. ඔයා වංචාකාරයෙක් වෙනවා එතනදී. నిన్ను వెంబడించే వాళ్ళు కూడా మోసగాళ్ళు. ඔයාගේ පිටිපස්සෙන් ඉන්නව මනුෂ්‍යත් වංචාවටපත් වෙනවා. కాబట్టి ඒ නිසා మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. අපි පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ. మనల్ని వెంబడించే వారిని අපි පිටිපස්සෙන් එන අයව క్రీస్తు దగ్గరికి నడిపే వారిగా ఉండాలి. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගාවට මඟ පෙන්වන්නව ආකාරයෙන් ඉන්න ඕනේ. కాబట్టి ఈ రోజు నీ హృదయం ఎలా ఉంది? ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේදී ඔබේ හදවත කොයි ආකාරයෙන්ද ఈ තියෙන්නේ? వాక్యం ఏమిటి? అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ඉතින් මේ වචනේදී කියන සියල්ලටම වඩා හදවත హృదయాన్ని భద్రంగా కాపాడు. හදවත පරිස්සමින් ආරක්ෂා කරගන්න. We know how to keep our valuable things. අපි දන්නවා අපේ වටින වස්තු කොහොමද පරිස්සම් කරන්න ඕනේ කියලා. నీ దగ్గర మంచి గోల్డ్ ఉందనుకోండి. ඔයාලා ගාව හොඳ රත්තරන් තිබුණොත් ఏం చేస్తారు? ඔයාලා මොනවද කරන්නේ? బంగారం ఉంటే ఏం చేస్తారు? රත්තරන් ඔයාලා ගාව තිබුත් ගොඩක් මොනවද කරන්නේ? రాత్రిపూట ఎక్కడ పెడతారు? රැඩ කොහෙන්ද දාන්නේ? చెప్పండి. කියන්න. అమ్మా మీ దగ్గర మంచి ఒక కిలో బంగారం ఉంది. හිතන්න කිලෝ එකක රත්තරන් බඩුවක් තියෙනවා ඔයාලා ගාව. ఎక్కడ పెడతారు? කොහෙද දාන්නේ? చెప్పండి. මෙතන දාන්නවද? అమ్మా కబోర్డ్ లో పెడతారు. කබෝඩ් එකේ දාගන්නවා. ఏం చేస్తారు? මොනවද කරන්නේ ඒකත්? లాక్ వేస్తారు. ලොක් එක දානවා. చూస్తా ఉంటారు. වටපිට බලනවා. ఊరు వెళ్ళారనుకోండి, කොහරි ගමනක් යනවනම් ఇంత తాళం వేస్తారు. මෙච්චර ලොකු పక్కన వాళ్ళకి చెప్తారు, මෙච්චර ලොකු මේකක් ලොක් එකක් දාලා ළඟ ඉන්න අයටත් කියනවා మా ఇల్లు జాగ్రత్త. අපේ ගේ පරිස්සමින්. కబోర్డ్ లో బంగారం ఉందని చెప్పరు, හැබැයි කියන්නේ කබඩ් එකේ කිලෝ එකක රත්තරන් තියෙනවා మా කියලා. ఇల్లు జాగ్రత్త. අපේ ගේ පරිස්සමින්. జాగ్రత్తగా దాచుకుంటారు. පරිස්සමින් හැමදේම හංගලා තියාගන්නවා. మనకు తెలుసు අපි දන්නවා ఒక వస్తువులు విలువైన వస్తువు ఏదన్నా ఉంటే එක වටිනා වස්තුවක් අපි ගාව තිබුණොත් దాన్ని జాగ్రత్తగా దాచుకోవాలని మనకు తెలుసు. ඒක පරිස්සමින් අපි හංග ගන්න ඕනේ, පරිස්සම් කර ගන්න ඕනේ කියලා අපි දන්නවා. కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే නමුත් බයිබලයේ මොකක්ද කියන්නේ නම් నీ హృదయాన్ని భద్రంగా కాపాడు. නුඹේ හදවත සිත පරිස්සමින් ආරක්ෂා කරගන්න කියනවා. అంటే ඒ කිව්වේ නම් బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే බයිබලයේ මොකක්ද කියන්නේ නම් ఒక కిలో బంగారానికంటే බයිබලයේ කියනවා කිලෝ එකක රත්තරන් වලට වඩා దేవుని వాక్యం విలువైంది. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වැදගත්. దానికంటే నీ హృదయం విలువైంది. මේ වචනේ වල නුඹේ හදවත ගොඩක් වැදගත්. దాన్ని భద్రంగా මේ కాపాడు. හදවත පරිස්සම් කරගන්න మనమేం కాపాడుకుంటున్నాం? අපි මොනවද ඒ උනාට පරිස්සම් කරන්නේ? మనం డబ్బు కాపాడుకోవడం, අපේ මුදල් පරිස්සම් කරගන්නවා, బంగారాన్ని కాపాడుకోవడం, රත්තරන් පරිස්සම් කරගන්නවා, విలువైన వస్తువులు కాపాడుకోవడం, වටිනා වස්තුව පරිස්සම් කරගන්නවා. కానీ దీన్ని కాపాడుకోవడం. නමුත් මේ වචනේ මේක පරිස්සම් කරගන්න. మార్కు సువార్త 7:21 అధ్యాయం తీద్దాం. මාර්ක් පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදයට ගමු. మార్కు సువార్త 7:21. 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 මාර්ක්. మన హృదయంలో ఏమేమి ఉంటాయో చూద్దాం. අපේ හදවත කොයි වගේද තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. మన హృదయాన్ని భద్రంగా కాపాడుకోకపోతే අපේ හදවත පරිස්සම් කරගත්තේ නැත්නම් ఏమేమి మన హృదయంలోకి వస్తాయో මොන చూద్దాం. මොන දේවල් අපි අතුලට එන්නේ යන්නේ කියලා අපි බලන්න යනවා. ఒకసారి మార్కు 7:21 చదువుదామా? මාර්ක් පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 කියවමුද? చదవండి. කියවන්න. మీ దగ్గర బైబిల్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మార్కు 7:21. බයිබලයේ ගෙනාවු ඔබ සියලු දෙනාම බයිබලයේ පෙරලා ගන්න. මාර්ක් පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21. బైబిల్ అంటే చెప్తున్నాను. මම බයිබලයේ කියද්දී එක දෙයක් කියන්න කැමතියි. నాకు చదువు రాదని చెప్పకండి. මට කියවන්න මට දන්නේ නැහැ කියනවට වඩා మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు බයිබලයේ සභාවට එද්දී బైబిల్ తెచ్చుకోండి. බයිබලයක් අරගෙන එන්න. ఇట్ విల్ ప్రొటెక్ట్స్ యు. ඒක ඔයාව ආරක්ෂා කරයි. మా అమ్మ ఉంది, මගේ අම්මා ඉන්නවා. చదువు రాదు, එයාට කියවන්න දන්නේ නැහැ. కానీ ఇంగ్లీష్ బైబిల్ తెచ్చుకుంది. නමුත් එයා ඉංග්‍රීසි බයිබලයක් අරගෙන එනවා. ఆమెకు చదువు రాదు, එයාට කියවන්න දන්නේ නැහැ. కానీ బైబిల్ చేతిలో ఉండేది. නමුත් හැමතිස්සෙම බයිබලයේ තදින් අල්ල నీకు ගන්නවා. చదువు వచ్చినా రాదు, ඔයාලට කියවන්න දන්නා වුණත් නැති වුණත්
దేవుడు సహాయం చేస్తాడు. දෙවියන් වහන්සේ අපට උදව් කරයි. మా ఊర్లో ఒక ఆయన తాతగారు ఉన్నారు. අපේ ගමේ එක 80 කෙනෙක් ඉන්නවා. ఆయన చదువు రాదు. එයාට කියවන්න දන්නේ නැහැ. దేవుడిని అడిగాడు, එයා දෙවියන් වහන්සේගෙන් කිව්වා, "అబ్బా, బైబిల్ చదవడానికి సహాయం చేయి." ස්වාමිනී මට මේ වචනේ කියවන්න උදව් කරන්න. ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళలేదు, කවදාවත් ඉස්කෝලේ ගිහින් නැහැ. ఎప్పుడు చదువుకోలేదు. කවදාවත් කියවන්න දන්නේ නැහැ. దేవుడు సహాయం చేశాడు. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ යාට උදව් කරා. బైబిల్ చదువుతాడు. එයා බයිබලේ කියවනවා. న్యూస్ పేపర్ ఇస్తే న్యూస్ పేపర్ ඒ වුණාට මේ පත්තරයක් දුන්නොත් చదవలేడు. පත්තරේ කියවන්න බෑ. బైబిల్ ఇస్తే බයිබලේ දුන්නම అదొక్కటే చదువుతాడు. බයිබලේ විතරක් යාට කියවන්න පුළුවන්. ఆయన పేరు సాల్మన్ గారు అని, එයාගේ නම සාල්මන්. చనిపోయారు. එයා දැන් මරණයටපත් වුණා. అంటే నీకు ఆశ ఉంటే, ඔයාට ආශාව තිබුණොත්, నీకు బైబిల్ చదవటం రాకపోయినా ඔයාට බයිබලේ කියවන්න බැරි වුණා, దేవుడు నేర్పిస్తాడు. දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට උගන්වයි. నీకు చదువు లేకపోయినా ඔයා ඉගෙන ගන්නේ නැති වුණත් బైబిల్ చదవగలుగుతావు. බයිබලේ ඔයාට කියවන්න පුළුවන් වෙනවා. మనకు ఆశ ఉండాలి. අපිට ආශාව තියෙන්න ඕනේ. మన ఆశ కొలది దేవుడు సహాయం. අපි ආශාව කොච්චරද තියෙන්නේ එච්චරද දෙවියන් වහන්සේ උදව් කරනවා. కాబట్టి నాకు చదువు రాదు, ඒ නිසා මම කියවන්න දන්නේ නැහැ. నాకేమీ తెలియదు මම කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. అనుకోవద్దు. හිතන්න එපා. దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు. දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට උදව් කරයි. మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు දෙවියන් වහන්සේගේ සභාවට එද්දී బైబిల్ తెచ్చుకోండి. බයිබලය අනිවාර්යෙන් අරගෙන එන්න. మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, ආයෙත් කියනවා, ఎంతమంది దగ్గర బైబిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? කී දෙනෙක් ගාව මෙතන බයිබලය షో තියෙනවද? మీ యువర్ బైబిల్. කො ඔයාගේ බයිබලය උස්සලා පෙන්නන්න. షో మీ యువర్ బైబిల్. බයිබලය උස්සලා පෙන්නන්න. ఈ బైబిల్ చూపించండి. කො උස්සලා පෙන්නන්න ඔයාලගේ නම් ఓన్లీ බයිබලය. ఫ్యూ ගොඩාක් පුංචි දෙනෙක් විතරයි බයිබලේ තියෙන්නේ. ఎవ్రీవన్ మీ చేతిలో ఒక్కొక్క బైబిల్ ఉండాలి. මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා හැමෝගෙම අතේ බයිබලේ තියෙන්න ඕනි කියලා. Do we have Gideon here? Gideon International? ఉందా? Gideon International? వాళ్ళు distribute, they will give Bibles freely. So maybe we can get one box and give to them. Okay, మేము మీకు బైబిల్స్ అరేంజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. బట్ బైబిల్ ఇచ్చిన తర్వాత దాన్ని తీసుకురండి, మందిరం తీసుకురండి. ඔයාලට බයිබලේ ලැබෙන විදිහට සලස්වන්න සූදානම් කරලා බලන්න. නමුත් බයිබලේ ලැබුණාට පස්සේ බයිබලේ හැමදාම රැගෙන එන්න. అప్పుడప్పుడు తీసి చదవండి. එවෙලෙ ආරම්භ ගෙදර කියවන්න. రెగ్యులర్ గా చదవండి. හැමදාම කියවන්න. బైబిల్ ఉపయోగించండి. බයිබලේ පාවිච්චි කරන්න. మార్క్స్ సువార్త 7:21 చదవమా. මා පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 කියවන්න. మన హృదయాన్ని భద్రంగా ఉంచుకోకపోతే අපේ හදවත පරිස්සම් කරගත්තේ නැත්නම් ఏమేమి మన హృదయంలోకి వెళతాయి? මොන දේවල් අපේ හදවත ඇතුළට දෙන්නේ? రాయబడి ఉంది మార్కు 7:21. පොතේ බයිබලේ ලියලා තියෙනවා, අපි ඒක බලමු. పేజ్ నెంబర్ చెప్పండి, బైబిల్స్ నోట్ చేస్తారు. 21 22 21 22 කියවන්න. చదవమా. මා රටේ පරිච්ඡේදයේ 21-22 මක්නිසාද ඇතුළතින් එන මනුෂ්‍යයාගේ සිතින් නපුරු සිතුවිලි 21 మార్కు 7:21 7:21. නුමුත් මනුෂ්‍යයා අපවිත්‍ර වන්නේ ඔවුන්ගේ පිටවෙන දෙයින්මය. මක්නිසාද ඇතුළතින් එන මනුෂ්‍යයාගේ සිතින් නපුරු සිතුවිලි, වෛශ්‍යකම්, සොරකම්, මිනිමැරීම්, කාමමිත්‍යාචාරකම්, තණ්හා, දුෂ්ටකම, වංචාව, සල්ලාලකම, ඊර්ෂ්‍යාව, අපහාස කිරීම, උඩඟුකම සහ මෝඩකම නික්මේ. ఇప్పుడు అర్థమైందా? දැන් තේරුණාද? మనిషి హృదయంలో ఏమేమి ఉంటాయో? මනුෂ්‍යයන්ගේ හදවතේ මොන දේවල් තියෙනවද? ఏముంటాయంట? මොනවද කියලා ඇහුණාද? అంటే ఒకసారి చదవండి. තව එකපාරක් ඒ වචනේ బైబిల్ කියවන්න. నుండి చదవగలిగిన వాళ్ళందరూ చదవండి. බයිබලේ තියෙන අපි හැමෝම එකතු වෙලා කියවමුද? ఒకసారి లేచి నిలబడి අපි చదవండి. හැමෝම නැගිටලා කියවමුද? නැගිටින්න බයිබලය අරගෙන గట్టిగా చదువుదామా? හයියෙන් කෑ ගහලා කියවමුද? ఒకసారి అందరూ లేచి నిలబడండి. හැමෝම නැගිටින්න. బైబిల్ తీయండి, බයිබලේ පෙරලා ගන්න. చదవండి. කියවමු මාර්ක් පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. చిన్నపిల్లలు ఉంటే పర్లేదు, පුංචි ළමයින් වරන් ගමන්න ඉඳ ගන්න. అందరం కలిసి చదువుదామా? 21 වෙනි පදයේ සිට කියවමුද? అక్క చదువుద్ది, මම කියවන්න. మీరు చెప్పండి. ඔයාලා කියන්න. మీరు రిపీట్ విత్ యువర్ వర్డ్. මම කිව්වට පස්සේ ඔයාලා කියන්න. చదువు. මක්නිසාද ඇතුළතින් එනම් මනුෂ්‍යයාගේ සිතින් ఒక్కొక్క వర్డ్ සිතින් නපුරු සිතුවිලි, මනුෂ්‍යයාගේ සිතින් නපුරු සිතුවිලි, වෛශ්‍යකම්, සොරකම්, මිනීමැරීම්, කාම මිච්ඡාචාරකම්, තණ්හා, දුෂ්ටකම්, වංචාව, සල්ලාලකම, ඊර්ෂ්‍යාව, අපහාසකම් කිරීම, උඩඟුකම, මෝඩකම නික්ම වේ.
ఈ లిస్ట్ అంతా ఉంటుంది, అర్థమైంది కదా? තේරුණාද මේ ලිස්ට් එකම කොහෙද තියෙන්නේ කියලා? ఏముంటుంది మన హృదయం? අපේ හදවතේ මොනවද තියෙන්නේ? ఒక మనిషిని కోస్తే ఏం కనపడుతుంది మనకి? අපි මිනිස්සෙක් කරලා කපලා බැලුවොත් එහෙම මොනවද පේන්නේ? మా బాబు చెప్తున్నాడు, డాక్టర్ చదువుతున్నాడు, මගේ පුතා මේ දොස්තර මහත්තයෙක් ඉඳලා ඒකට ඉගෙන ගන්න ඉන්න එයා කිව්වා. థర్డ్ ఇయర్ లో ఉన్నాడు. එයා දැන් තුන්වෙනි අවුරුද්ද ඉගෙන ගන්න ඉන්නේ. అక్కడ అటానమీ ల్యాబ్ లోకి తీసుకెళ్లారట. එයාලා ඔක්කොම එක ලැබ් එකකට අරගෙන ගියාලු. ఒక సుత్తి ఇచ్చారు, එක මිටියක් දුන්නලු. తలకాయ పగలగొట్టమన్నారు. ఒక బాడీ, డెడ్ బాడీ ఉంది. එක මිනියක් කියලා ඒ ඔළුව පලන්න කිව්වලු මිටියෙන් ගහලා. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే, එයාලා මොනවද කිව්වේ නම්? డాక్టర్ చూపించాలి కదా, టెస్టింగ్ ప్రాక్టికల్ నేర్పించాలి. ඩොක්ටර්ට පෙන්නන්න ඕනේ නේද? මේ හැමදේම යාලා දකින්න ඕනේ නේද? సుత్తి ఇచ్చి తలకాయ పగలగొట్టమన్నారట. මිටි අරගෙන ඒ ඔළුව කටට ගහන්න කිව්වලු. టూ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ ట్రైడ్, යාළුවෝ දෙන්නෙක් ඒක උත්සාහ කරලා බැලුවා. పగలలేదు. ඒක පලන්න බැරි වුණාලු. ఇంకొక ఫ్రెండ్ వచ్చాడు, තව යාළුවෙක් ආවලු. బలంగా ఉన్నాడు, එයා හොඳ ශක්තිමත් කෙනෙක්ලු. గట్టి కొట్టాడు, හයියෙන් ගැහුවලු මිටියෙන්. అప్పుడు తల పగిలింది. එතකොට ඔළුව පැරුණලු. అంటే ఇంత ఈజీగా మన తల పగలదు, దేవుడు అంత గట్టిగా పెట్టాడు మన අපේ මේ ඔළුව එච්චර ඉක්මනට දෙබෑ වෙන්නේ නැහැ. එච්චර ශක්තිමත්ව දෙවියන් වහන්සේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. మన శరీరంలో దేవుడు అన్ని భాగాలను అట్లా చేశాడు. අපේ ශරීරයේ තිබෙන සෑම කොටසක්ම ඒ වගේ පරිස්සමෙන් උන්වහන්සේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. శరీరానికి వస్తే අපේ ශරීරයේ කපල බැලුවොත් దానిలో రక్తమే కనబడుతుంది, අපිට පේන්නේ ලේ විතරයි. దానిలో మేబీ నర్వ్స్ కనబడతాయి, අපිට නහර පේන්න පුළුවන්. అయ్యే కనబడతాయి. ඒව තමයි පේන්නේ. కానీ නමුත් మన హృదయానికి వస్తే අපේ හදවත කපල බැලුවොත් ఈ మార్కు 7:21లో ఏమున్నాయి? මේ මාර්ක් පොතේ 7 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 20 කියන පදවල තියෙනවා. చదువుమంటే అది లిస్ట్ అంతా కనబడుతుంది. මේ ලිස්ට් එක ඔක්කොම පේන්න ගන්නවා. చదువు ఒకసారి. ආයෙත් මම කියවනම් ఏం కనబడతాయి? නපුරු සිතුවිලි, ఆ, වෛශ්‍යාකම්, వైశ్య, සොරකම්, මිනීමැරීම්, කාම මිච්ඡාචාරකම්, තණ්හා, දුෂ්ටකම්, වංචාව, සල්ලාලකම, ඊර්ෂ්‍යාව, අපහාස කිරීම, උඩඟුකම, මෝඩකම. కూర్చోండి. හැමෝම ඉඳ ගන්න. ఎవరైనా ఇప్పుడు చెప్పగలరా දැන් කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද ఏవి నాలో లేవు? මේ කිසිම දෙයක් මං ගාව නැහැ කියලා? నిజంగా ఏమి లేకపోతే ඔය ඇත්තටම මේ ලිස්ට් එකේ තිබ්බ කිසිම දෙයක් නැත්තම් you are born to worship him. ඔයා සුදුසුකම් ලද්දෙක් මේ උන්වහන්සේගේ ශුද්ධකමින් නමස්කාර කරන්න. ఆ దేవుడిని ఆరాధించడానికి తగిన వారిగా అవుతాం. ඒ දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්න ඔයා සුදුසුකම් ලද්දෙක්. అందుకనే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, ඒ නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන්නේ. అన్ని కూడా లోపల ఉంటాయి. මේ හැම දෙයක්ම අපේ හදවත ඇතුලේ තියෙනවා. మనం ఏం చేస్తామంటే අපි මොනවද කරන්නේ? అట్లా ఉంచుకుని భద్రంగా ఉంచుకోవాలని ఆశపడతాం. ඒ ඔක්කොම ඇතුලේ පරිස්සම් කරලා තියාගෙන ඉන්නවා. కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මොකක්ද කියන්නේ? ఇవన్నీ లేకుండా చేసుకుని මේ හැම දෙයක්ම නැති කරගෙන మళ్ళీ అవి మనలోకి రాకుండా భద్రం చేసుకోవాలి. ආයෙත් ඒවා අපේ ඇතුළට එන්නේ නැති වෙන්න අපි හිත පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. కాబట్టి బయట నుంచి ඒ නිසා එළියෙන් ఇవన్నీ కూడా వస్తుంటాయి. මේ හැම දෙයක්ම අපි ගාවට එන්න බලනවා. ఒక సహోదరుడు మంచిగా ఉంటే, එක සහෝදරයෙක් හොඳට හිටියොත් సహోదరుడు పైకి వెళ్తుంటే තව සහෝදරයෙක් එයාව උඩ නැගගෙන උසස් වීගෙන යද්දී ఓర్చుకోలేము, ඒ సహෝදරයට බලන් ඉන්න බෑ. అసూయ వస్తుంది, ඊර්ෂ්‍යාව වෙනවා. మనలోంచి వచ్చేస్తుంది. අපේ තුලින් ඇතුලෙන් එනවා ඊර්ෂ්‍යාව. దాన్ని భద్రంగా, దాని విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండమని దేవుని వాక్యం. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියන මෙහෙම ඉන්නේ නැතුව පරිස්සමින් හිත පරිස්සම් කරගන්න. ఒక సహోదరుడికి పిల్లలు మంచిగా ఉంటే එක සහෝදරයෙක්ගේ දරුවෝ හොඳට හිටියොත් అసూయ వచ్చేస్తుంది. ඊර්ෂ්‍යාව වෙනවා යාළුවෝ බලලා. ఆ పిల్లోడిని ఏదైనా పాడు చేయాలి. ඒ දරුවෝ කොහොම හරි මම නමස්ති කරන්න ඕනේ. మా ఊర్లో ఒక తమ్ముడికి ఒక ఆయన తెలిసి నాకు, මම අපේ ගමේ එක සහෝදරයෙක්ව දන්නවා. ఒక పిల్లలు మంచిగా పెరుగుతున్నారు. එයාගේ දරුවෝ හරි හොඳට මේ හැදෙනවා. ఆయన ఏం చేశాడంటే, ඒ බලන් හිටපු එක්කින මොනවද කරේ? వీళ్ళు మంచి పిల్లలుగా ఉంటున్నారు මෙයාලා හොඳ දරුවෝ වගේ ඉන්නවා. అని అనుకుని එහෙම හිතලා ఒక రోజు తీసుకెళ్ళాడు, දවසක් එක්කගෙන ගිහිල්ලා తాగటానికి కొంచెం తాగిపించాడు. පොට්ටක් පොට්ටක් මේ මද්යසාර ලබා දුන්නා. తాగిపించాడు, එයාට බොන්න දුන්නා. అంతే. එච්චරයි. ఆ పిల్లలు అప్పటి వరకు తాగటం తెలియదు వాళ్ళకి. ඒ මොහොත වෙනකන් ඒ දරුවෝ මොනවද මේ කියලාවත් දන්නේ නැහැ බීමත්කම. తీసుకెళ్లి తాగిపించాడు. ගිහිල්ලා මීට දන්නේ නැතුව බොන්න දුන්නා. ఆ పిల్లలు తాగుబోతులు అయిపోయారు. දැන් එයාලා බීමත් කරවෝ විදිහට වෙනස් වුණා. బయటికి రాలేకపోతున్నారు, දැන් ඒකෙන් එළියට එන්න දරුවට අමාරුයි. దానిలో ఇరుక్కుపోయారు. ඒකෙන් ඉර වෙලා ඉන්නේ දරුවෝ. అలాంటి దుష్టులైన మనుషులు ఉన్నారు. මේ වගේ දුෂ්ටවත් මිනිස්සු මේ ලෝකේ ඉන්නවා. నీ పిల్లల విషయమే జాగ్రత్త. ඔබේ දරුවන්ගේ කාරණාව තුළ පරිස්සම් වෙන්න.
పిల్లోడు ఇంటికి వెళ్ళాడో తెలియదు. නුඹේ ඔයාගේ දරුවා කොයි තැනද කොයි ගෙදරද ගියේ කියලා දන්නේ නැහැ. ఎక్కడ కూర్చుంటున్నాడో నీకు తెలియదు. ඔයාගේ දරුවා කොයි තැන කොතන ඉඳගෙන ඉන්නවද කියලා දන්නේ ఏం නැහැ. చేస్తున్నాడో నీకు తెలియదు. එයා මොනවද කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ. ఎందుకంటే నువ్వు జ్ఞానం గల తల్లివి కాదు. හේතුව තමයි ඔයා ඥානවන්ත කමක් නෙවෙයි. నీకు ఈ వాక్యం తెలియదు. මේ වචනේ දන්නේ නැහැ. అందుకని నీ పిల్లల్ని ఎక్కడికైనా పంపించు. ඒ නිසා තමයි ඔයා කොහේ හරි යන්න කියලා අතහැරලා දාලා ඉන්නේ. వాడు పాడైపోయిన తర్వాత එයා නැස්ති වුණාට పස්සේ ఏ గంజాయికో అడిక్ట్ అయిన తర్వాత මොකක් හරි ගංජායකට ඇඩික්ට් වුණාට පස්සේ ఏ డ్రగ్స్ తో అడిక్ట్ అయిన මොන తర్వాత හරි මත්ද්‍රව්‍යයකට ඇඩික්ට් වුණාට පස්සේ వాడు జైల్లో పెట్టిన తర్వాత එයාලා හිරගෙදරට දැම්මට පස්සේ అప్పుడు ఏడుస్తాం. ඔයා එතකොට අඬන්න ගන්නවා. అప్పుడు ఏడుస్తాం. එතකොට බලන්න ගත්තට පස්සේ අඬනවා. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే බයිබලේ මොකක්ද කියන්නේ නම් బాలుడు నడవవలసిన త్రోవను నేర్పుము. දරුවා ඇවිදින්දිම ඇවිදින්න ඕන පාඩිය උගන්වන්න. వాడు పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుంచి తొలగిపోడు. එයා එතකොට ලොකු වුණාට පස්සේ ඇවිදින්න ඕන පාඩියෙන් එයා එළියට එන්න යන්නේ නැහැ. ఒక ఊర్లో ఒక చిన్న బాబు ఉన్నాడు. ඒක ගමක එක පොඩි පුතෙක් ඉන්නවා. ఆ బాబు చక్కగా పెరుగుతున్నాడు. මේ පුතා හරි ලස්සනට හැදෙමින් සිටියා. ఆ ఇంట్లో కష్టంగా ఉండేది. එයාලේ ගෙදර ගොඩාක් අමාරුකම් තියෙනවා. బయటికి వెళ్తున్నాడు, పని చేసుకుంటున్నాడు. එළියට යනවා වැඩ කරනවා. ఒక రోజు వస్తా వస్తా එක දවසක් ඉන ගමන් దారిలో కొన్ని ఫ్రూట్స్ కనబడినాయి. ඒක පළතුරු වගේක් දැක්කා යා. లేకపోతే కూరగాయలు అమ్ముతున్నారు. එතන එළවලු විකුණන කෙනෙක් හිටියා. కూరగాయలు షాప్ లో ఎవరు లేరు. ඒ එළවලු විකුණන තැන කවුරුත් හිටියේ නැහැ. కొన్ని కూరగాయలు తీసుకున్నాడు. එළවලු ටිකක් අරගෙන గబగబా ఇంటికి వచ్చాడు. ఠක්කාලා අරගෙන ගෙදරට ගියා. అమ్మకి ఇచ్చాడు. අම්මට දුන්නා. అమ్మ సంతోషంగా ఇంట్లో పెట్టేసింది. අම්මා සතුටින් ඒ ටික අරගෙන నీకు එළියට ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు అని అడగలేదు. ඒ අම්මා ඇහුවේ ඔයා කොහේ ඉඳන්ද මේ එළවලු ගෙනාවේ කියලා. పిల్లోడు దొంగతనం చేసి తీసుకొచ్చాడు. ඒ දරුවා හොරකම් කරලා ඒ එළවලු ටික ගෙදරට ගෙනාවේ. కూర వండేసింది. හොදියුවා తినేశారు. කෑවා సంతోషం అయిపోయింది. සතුටයි ඉවරයි. మళ్ళీ రెండో రోజు వెళ్ళాడు. ආයි දෙවෙනි දවස బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళాడు. බැංකුවට ගියා. కొన్ని ఎవరికి తెలియకుండా కొన్ని డబ్బులు తీసుకున్నాడు. කාටවත් දන්නේ නැතුව සල්ලි හොරකම් ఇంట్లో කරනවා. అమ్మకి ఇచ్చాడు. ගෙදරට ගෙනලා අම්මට දුන්නා. అమ్మకు సంతోషం అయిపోయింది. අම්මට සතුටුයි. డబ్బులు ఎక్కడి అని అడగలేదు. සල්ලි කොහෙන්ද කියලා ඇහුවේ නෑ. సంతోషంగానే ఉంది. සතුටින් තමයි හිටියේ. ఖర్చు చేసుకుంది. එයා වැළඳගත්තා. మీ పిల్లల దగ్గర ඔයාලගේ දරුවන් ගාව విలువైన వస్తువు ఏదైనా నువ్వు చూస్తే වටිනාම වස්තුවක් මොකක් හරි వారిని වදැක්ක. అడగండి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావు, එයාගේ ගහන්න ඔයා කොහෙන්ද මේක ගෙනාවේ කියලා. ఎక్కడిది ఈ వస్తువు అని అడగండి. කාගේද මේ දේ කියලා අහන්න. ఆ, ఈ తల్లి అడగలేదు. මේ අම්මා ඇහුවේ නැහැ. మెల్లగా డబ్బులు తీసుకురావడం దొంగతనం చేయడం మొదలెట్టాడు. මිනිහ පොඩ පොඩ එයා හොරකමට පුරුදු වුණා. చిన్న చిన్న దొంగతనాలతో స్టార్ట్ చేశాడు. පොඩි පොඩි හොරකම් වලින් පටන් ගත්තා. పెద్ద దొంగగా అయిపోయాడు. දැන් ලොකු හොරෙක් විදියට වෙනස් වුණා. పోలీసులు పట్టుకున్నారు. ඒ පොලිසියෙන් අල්ලගත්තා. జైల్లో పెట్టారు. හිරගෙදර දැම්මා. పెట్టిన తర్వాత දැම්මට පස්සේ తీర్పు తీర్చారు. දැන් අඩු තීන්දුව දුන්නා. ఉరి శిక్ష వేయాల్సి వచ్చింది. එයාට හිස ගසා දමන මරණය තමයි දුන්නේ. මරණ දණ්ඩනය. ఉరి శిక్ష వేసే రోజు వచ్చింది. එයාව එල්ලලා මරන්න නියම වුණා. ඒ දවස ආවම ఉరి శిక్ష వేసేటప్పుడు ఖైదీలను అడుగుతారు, ඒ එල්ලලා මරද්දී ඒ වැඩිකාරයගෙන් අහනවා අතනදී వాట్ ఈస్ యువర్ లాస్ట్ డిజైర్. ඔයාගේ අන්තිම ආසාව මොකක්ද කියලා. కొంచెం సేపట్లో చనిపోతావు కదా, තව ටිකකින් ඔයා මැරෙන්න යනවා. నీకేం కావాలి అని ඔයාට అడుగుతారు. මොකක්ද ඕනේ කියලා කියන්න කිව්වා. ఆ పిల్లోడు ఏమన్నాడంటే, එතකොට ඒ දරුවා මොකක්ද කිව්වේ නම් ఒకసారి మా అమ్మతో మాట్లాడాలి. එක දවසක් එකපාරක් මගේ අම්මත් එක්ක මම කතා කරන්න ඕනේ అమ్మ කිව්වා. ఏడుస్తుంది అక్కడ నుంచి. අම්මා ඒ පැත්තේ ඉඳගෙන අඬාගෙන ඉන්නවා. ఈ పిల్లోడు అమ్మతో మాట్లాడాలన్నాడు. මෙයා මගේ අම්මත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ කිව්වා. ఏడ్చుకుంటూ దగ్గరకు వచ్చింది. අම්මා අඬාගෙන ළඟට එනවා. దగ్గరకు వచ్చింది. ළඟට එනවා. దగ్గరికి రానిచ్చాడు. ළඟට එන්න උනාට అమ్మ පස්සේ నీతో ఒక మాట చెప్పాలి, අම්මේ මම ඔයාට එක දෙයක් කියන්න කැමතියි. చెవులో చెప్పాలి. මම කන ගාවට ලං කරලා කියන්න ගෙන්නේ කිව්වා. తల్లి చెవి దగ్గర పెట్టింది. කන ළඟට තිබ්බම කිව්වා. గట్టిగా చెవి కొరికాడు. හයියෙන් කන හැපුවා. చెవు ఊడిపోయింది. කන ගැලවිලා. తల్లి ఏడుస్తుంది, ఏంట్రా ఇదేంట్రా అంట. අම්මා අඬනකොට මොකද පුතේ මේ ඇයි මගේ කන මෙහෙම කරේ? అప్పుడు చెప్పాడు, එතකොට කිව්වා అమ్మా నేను కూరగాయలు దొంగతనం చేసినప్పుడే నువ్వు నన్ను కరెక్ట్ చేసుంటే අම්මේ මම එදා එළවලු හොරකම් කරද්දිම ඔයා මාව හරි ගස්සලා තිබ්බනම් నేను ఊరికి వెళ్ళేవాడిని కాదు, මම මෙහෙම වෙලා නැතුව ඇති. నేను చచ్చిపోయేవాడిని. මම මරණයටපත් නොවී ඉඳ තිබුණා. నీ బిడ్డ నాశనానికి నువ్వే కారకురాలు. මම මෙහෙම විනාශ වෙන්න හේතුව ඔයා තමයි. ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నావేమో, දැන් ඔයා අඬන්න පුළුවන්. నువ్వు ఏడుస్తున్నావేమో, දැන් ඔයා අඬන්න නැතිව నా బిడ్డ අපි పాడైపోయాడు అనుకుంటున్నావేమో. ඔයාගේ දරුවා විනාශ වුණා කියලා හිතන්නේ నీ బిడ్డ නැති. నాశనానికి నువ్వే కారణం. ඒ දරුවාගේ විනාශයට ඔයායි ఆ හේතුව. బిడ్డ చిన్నప్పుడు నువ్వేమీ నేర్పించలేదు. ඔයා පොඩි කාලේ වගේ දරුවව හරියට ఆ හැදුවා. బిడ్డకు దేవుని వాక్యం చెప్పలేదు. දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ඔයා කියලා දුන්නේ ఇప్పుడు නැහැ. ఏడుస్తున్నావు. දැන් ඔයා අඬනවද? బాల్యకాలంలోనే దేవుని గుర్తు చేయి. నీ బిడ్డ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දරුවාගේ වචනයට දරුවට బాలుడు කියලා දෙන්න. నడవలసిన త్రోవను వాడికి నేర్పించు. දරුවා ඇවිදින්න ඕන පාදේ ඔයා පොඩි వాడు කාලේ పెద్దవాడైనప్పుడు తొలగిపోడు. ලොකු වුණාට පස්සේ එතනින් අහකට යන්නේ
దేవుడు ఇప్పుడైనా దేవుడు ఈ బిడ్డను మరలా తీసుకొస్తాడు. ఇంట్లో సంతోషం ఉంటుంది. ఈ పాపం నుంచి నువ్వు బయటపడు. కుటుంబానికి నెమ్మది దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు? దేన్ని భద్రంగా కాపాడుకోవాలి? హృదయాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఇంకొక వాక్యం చూద్దాం. పిల్లరా, ఇది దేవుడు నాకు ముందుగానే ఇచ్చి పంపించిన వర్తమానాలు ఇవి. నేను దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడో నాకు తెలియదు. వాడు అడిగి ఏమైనా ఈ సంఘానికి ఏమైనా ఇవ్వమంటే అన్నప్పుడు వాడు ఈ వాక్యాన్ని ఇచ్చి పంపించాడు. ఒక విషయం చెప్తున్నాను తమ్ముళ్ళారా, ఇండియా నుంచి మీకు ఒక బ్యాగ్ నిండా ఏమైనా తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను అనుకో, మీరు అన్ని తీసుకుంటారు సంతోషం. కందిపప్పు తెచ్చాను అనుకో, తీసుకుంటారు సంతోషం. పల్లీలు తెచ్చాను అనుకో, సంతోషం తీసుకుంటారు. ఆయిల్ తెచ్చాను అనుకో, సంతోషంగా తీసుకుంటారు. బంగారం తెచ్చాను అనుకో, సంతోషంగా తీసుకుంటారు. కానీ ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి? ఒక వారం ఉంటాయా? ఒక నెల ఉంటాయా? ఒక సంవత్సరం ఉంటాయా? తర్వాత అవి ఉండవు. కానీ ఈ వాక్యాన్ని మీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాము అనుకో, హృదయంలోనికి వెళ్ళింది అనుకో, అది ఎప్పుడు శాశ్వతంగా నీ హృదయం. కాబట్టి పిల్లలు ఒక విషయం చెప్తున్నారు, ఏదో చొక్కాలు ఇస్తున్నారని, లేకపోతే అన్నం పెడుతున్నారని, బియ్యం ఇస్తున్నారని ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు. దేవుని వాక్యం ఎక్కడ దొరుకుతుందో అక్కడికి వెళ్ళు. బైబిల్ ఒక మాట చెప్తుంది, మనుషుడు రొట్టె వల్ల కాదు గాని దేవుని వాక్యం వల్ల బ్రతుకుతాడు. కావాల్సింది దేవుని వాక్యం. ఏదో బెనిఫిట్స్ కోసం వెళ్ళదు. నీకు ఎక్కడ వాక్యం దొరికితే అక్కడికి వెళ్ళు. ఈ వాక్యం నిన్ను బ్రతికిస్తుంది. ఇండియా నుంచి తీసుకొచ్చిన వస్తువులు నీకు కొన్ని రోజులే ఉంటాయి. ఒక నెల ఉంటాయి, 2 నెలలు ఉంటాయి, తర్వాత ఉండవు. కానీ దేవుని వాక్యం నీకు దొరికితే నీలో వెలుగు వస్తుంది. అనేకులు నువ్వు దీవెనకరంగా దేవుని వాక్యం చెప్తుందంటే దేవుడు ఇచ్చే చేతులుగా చేస్తాడు. తీసుకునేవాడిగా నిన్ను ఉంచాడు. మనలో చాలా మందికి తీసుకోవటం అంటే ఇష్టం, ఇవ్వటం అంటే ఇష్టం. ఒక కథ చెప్తాను. చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు, ఒకసారి చర్చికి వస్తున్నాడు. చర్చి చాలా చిన్నగా ఉంది, పేద చర్చి. ఆ పిల్లోడు అనుకుంటున్నాడు, అడుగుతో చెప్తున్నాడు. వాడు అంటున్నాడు, అమ్మ నేను పెద్దోడైన తర్వాత బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తాను, ఆ డబ్బులన్నీ తీసుకొచ్చి చర్చికి ఇస్తాను. తల్లి నవ్వుతుంది. సరే అండి. సరే వెళ్తున్నారు. దాంట్లో ₹1 నిలబడింది. పిల్లోడు తీసుకున్నాడు, పరిగెత్తుకుంటా షాప్ కి వెళ్ళాడు. ₹1తో చాక్లెట్స్ కొనుక్కున్నాడు, తినేశాడు, సంతోషిస్తున్నాడు. తల్లి అడిగింది, అరే నీకు బాగా డబ్బులు వస్తే ఏం చేస్తా అన్నావురా? చర్చికి ఇచ్చేస్తాను. అప్పుడు అమ్మ, అరే నీకు ₹1 వచ్చినప్పుడు
50 పైసలు దేవుడికి ఇవ్వలేదు. ඔයා ඒකින් 750ක් දෙවියන් වහන්සේට දුන්නද? అన్ని డబ్బులు వచ్చినప్పుడు ඔයා එච්චර සල්ලි හම්බුනාට පස්සේ ఎట్లా ఇస్తావు? ඔයා කොහොමද දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න යන්නේ? మనం కూడా చాలా సార్లు అనుకుంటాం, අපිත් ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා నా దగ్గర ఇన్ని డబ్బులు ఉంటే අපිට මෙච්චර සල්ලි තිබ්බොත් దేవుడికి ఇద్దాం මම అనుకుంటాం. දෙවියන් වහන්සේට දෙනවා කියලා. ఇది అవసరం లేదు. අවශ්‍ය నీ නැහැ. దగ్గర 1 రూపాయి ఉన్నా ඔයා ගාව තියෙන රුපියල ඇති. మొదట దాన్ని ఇవ్వటం నేర్చుకో. ඉස්සල්ලාම ඔයා දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න පුරුදු වෙන්න. అప్పుడు ఎక్కువ ఇవ్వగలుగుతావు. එතකොට තමයි ඔයාට ගොඩක් දෙන්න පුළුවන් විදිහට දෙවියන් වහන්සේ දෙන්න සලස්වන්නේ. బైబిల్లో చూస్తే ఒక పేద విధవరాలు ఉంది. බයිබලයේ එක කාන්තාවක් ගැන කියනවා. ఆమెకి 2 కాసులు ఉన్నాయి. එයා ගාව තිබ්බේ කාසි දෙකයි. అది ఆమె జీవనం. అది ඒක එයාට හම්බුන මුදල. దాన్ని తీసుకొచ్చి దేవుని మందిరంలో එයා ඉතින්ල්ල ඒ රුපියල් දෙකම එහෙමම දානවා. దేవుడు సంతోషించాడు. දෙවියන් වහන්සේ ඒක දැකලා සතුටු වුණා. దేవుడికి ఇవ్వడానికి నీ దగ్గర గొప్ప ఏం అవసరం లేదు. දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න ලොකු දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. నీ పేదరికంలోనే కొంచెం తీసుకొచ్చి ඔයාගේ තියෙන දුප්පත්කමෙන්ම කොටසක් ගෙනත් දෙවියන් වහන්සේට දෙන්න. దాన్ని దేవుడు దీవిస్తాడు. දෙවියන් වහන්සේ ඒක ආශිර්වාද කරයි. అనేకమైన వారికి దీవెనకరంగా చేస్తాడు. ඒක ඔයාට ගොඩාක් දෙනෙකුට ආශිර්වාදකාරයක් ලෙස වෙනස් කරයි. తర్వాత ఇంకొక వాక్యం మన ముందుకు ఉంది. ඊළඟ වචනයක් මම ගෙනාවා. సామెతలు හිතෝපදේශ පොතේ 28 28 20. 20. సామెతలు හිතෝපදේශ පොතේ 28 28 20. 20. నమ్మకమైన వానికి විශ්වාස මිනිසෙකුට దీవెన మెండుగా ఉంటుంది. බොහෝ ආශිර්වාද ලැබේ. నమ్మకంగా ఉంటే අපි විශ්වාසවන්තව හිටියොත් ఎక్కడైనా గానీ කොහේ වුණත් ఉదయం శ్రీను అంటు పెట్టుకుని తమ్ముడిని అంటు పెట్టుకుని కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళాం. උදෑසන අපි සීනු ඒ වගේම මේ සහෝදරයත් එක්ක පුංචි ගෙවල් වලට ගියා. ఆ తమ్ముడు గురించి తను మొదట ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు මේ සභාවට මෙහෙට එන්න ප්‍රථමේ ఆ బాసు పనిచ్చాడట. ඒ සහෝදරයාට වැඩ දුන්නාලු බොස්. వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకెళ్ళాడు. ඒ ගෙදරට එක්කගෙන ගියා. ఈ తమ్ముడిని ప్రేమించారు వాళ్ళు. එයාලා හරි ප්‍රේමයෙන් යව පිළිගත්තා. ఎవరో తెలియదు කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. కానీ పనిచ్చారు. නමුත් වැඩ දුන්නා. ఆ పనిలో తను నమ్మకంగా ఉన్నాడు. ඒ වැඩේදී යා කොච්චර විශ්වාසවන්තව හිටියාද ఆ කිව්වොත් బాసు వాళ్ళ నమ్మకత్వాన్ని చూశారు. එතන හිටපු බොස් මෙයාගේ විශ්වාසවන්තකම දැක්කා. వాడికి పని చేయటం చేత కాకపోయినా එයාට වැඩ කරන්න අමාරු වුණා. నమ్మకంగా ఉంటున్నాడని විශ්වාසවන්තව ඉන්නමයි කියලා వాడిని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటారు. එයාව ගෙදරට එක්කගෙන ඇවිල්ලා තියාගන්නවා. వాడికి పని ఇస్తున్నారు. එයාට අවශ්‍ය කරන දේවල් වැඩ දෙනවා. ఎవరో తెలియదు එයා කවුද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. కానీ పని ఇస్తున్నారు. නමුත් එයාට වැඩ දෙනවා. ఎందుకని? ඇයි ඒ? నమ్మకమైన వాడు. විශ්වාසවන්තව සිටීම He's නිසා. a faithful man එයා විශ්වාසවන්ත වෙන්න නිසා. because he is getting his work. ඒ නිසා තමයි ඒ කාරණාව ලබා ගන්න. నువ్వు ఏం పని చేస్తావో నాకు తెలియదు. ඔයා මොනවා වැඩ කරනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ఒకవేళ పెయింటింగ్ వేస్తున్నావేమో నాకు తెలియదు. සමහරක් වෙලාවට ඔයා පේන්ට් කරනවද කියලා දන්නේ ఒకవేళ නැහැ. ప్లంబర్ వేమో నాకు తెలియదు. සමහරක් වෙලාවට ඔයා පයිප් වැඩ කරන කෙනෙක්ද දන්නේ නැහැ. కార్పెంటర్ వేమో నాకు ඔයා తెలియదు. කාපෙන්ටර් කෙනෙක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. టీచర్ వేమో నాకు ඔයා తెలియదు. ගුරුවරයෙක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. If you are faithful in your work, නමුත් ඔයා ඔයාගේ වැඩ තුළ විශ්වාසවන්ත වෙන්නම නම් you will see blessings there. ඔයා එතනදී ආශිර්වාදය දකින්න If you යනවා. are faithful in your work, ඔයාගේ වැඩ තුළ ඔයා විශ්වාසවන්ත වෙන්නම if you නම් are faithful in your office, ඔයා ඔයාගේ කාර්යාලයේ විශ්වාසවන්ත වෙන්නම නම් if you are faithful in anywhere, ඔයා ඉන්න තැන ඕන තැනකදී ඔයා විශ්වාසවන්ත වෙන්නම there නම් you will see the blessing. දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඔයා එතනදී දකින්න යනවා. కాబట్టి నమ్మకంగా ఉంటే ඒ නිසා විශ්වාසවන්ත වෙන්න කියොත් దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు. දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට ආශිර්වාද කරන්නට යනවා. నమ్మకంగా ఉంటే ඔයා විශ්වාසවන්ත වෙන්න කියොත් దేవుడు దీవిస్తాడు. දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා. బైబిల్లో యవనస్తుని చూస్తాం. බයිබලයේ එක තරුණෙක් ගැන කතා කරනවා. అతని పేరు యోసేపు. එයාගේ නම යෝසේප්. తన ఇంటి అంతట్లో కూడా నమ్మకంగా ఉన్నాడు. එයා ඒ ගෙදර ඉන්න හැමෝත් එක්කම විශ්වාසවන්ත මිනිහෙක් සිටියා. తన యజమాని పని అంతా అప్పగించాడు. ඒ ගෙදර හිටපු ආණ්ඩුකාරයා තිබ්බ වැඩ ඔක්කොම එයාට බාර දුන්නා. అంతటి మీద అధికారిగా ఉన్నాడు. ඒ වැඩ තියෙන හැම දෙයකම එයා තමයි ආණ්ඩුකාරයා වගේ හිටියා. నమ్మకంగా ఉన్నాడు. එයා හරි විශ්වාසවන්තව හිටියා. పిల్లరా, සහෝදරවරුනි, నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు අපි විශ්වාසවන්ත වෙද්දී కొన్నిసార్లు సమస్యలు వస్తాయి. සමහරක් වෙලාවට අපිට ප්‍රශ්න එනවා. వీడు మంచిగా పని చేస్తాడు. අපි හොඳට වැඩ කරගෙන ඉද්දී మన ప్రక్కనోళ్ళే మన బాస్ కి సారీ చెప్తారు. අපි ළඟ ඉන්න කෙනාව අපිට විරුද්ධව පොස්ටර් කියන එක දේවල්. మన మీద చాడీలు చెప్తారు. අපිට විරුද්ධව දේවල් කියන්න පටන් ගන්නවා. యోసేపు నమ్మకంగా ఉంటున్నాడు. යෝසෙෆ් විශ්වාසවන්තව හිටියා. తనకి కష్టం వచ్చింది నమ్మకంగా ఉన్నప్పుడు. එයා විශ්වාසවන්තව එතන වැඩ කරද්දී යාට අමාරු කාරණාවක් ආවා. కష్టం వచ్చి తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టారు. එයාට අමාරු කාලයක් තිබුණා. ඊට පස්සේ එයාව හිරගෙදරට ගිහින් දැම්මා. జైల్లో కూడా
నమ్మకంగా ఉన్నాడు. එයා හිරගෙදරින්ද විශ්වාසවන්ත වෙතන හිටියා. నువ్వు ఎక్కడున్నా నమ్మకంగా ඔයා ఉంటే කොතන හිටියත් විශ්වාසවන්තව සිටින්න. చివరికి ఏమైందో తెలుసా యోసేపు జీవితంలో? අන්තිමට මොනවද උනේ කියලා දන්නවද යෝසෙෆ්ගේ ජීවිතය තුළ? రాజు దగ్గర పని చేసేటప్పుడు నమ్మకంగా ఉన్నాడు. රජතුමා ගාව වැඩ කරද්දී විශ්වාසවන්තව හිටියා. జైల్లో నమ్మకంగా ఉన్నాడు. හිරගෙදරින්ද විශ්වාසවන්තව හිටියා. ఎక్కడికి వెళ్ళినా నమ్మకంగా එයා ఉన్నాడు. කොහෙ ගියත් විශ්වාසවන්තව හිටියා. చివరికి ఆ దేశానికి అధినేత అయ్యాడు. අන්තිමට ඒ දේශේම අධිපත්‍යයට කරා යා ලං වුණා. ఇవాళ నువ్వు చిన్న పని చేస్తా ఉన్నాడు. අද ඔයා මෙතන පුංචි වැඩක් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. మేబీ యు ఆర్ ఎ పెయింటర్ టుడే. සමහරක් වෙලාවට ඔයා තීන්ත ගන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. మేబీ యు ఆర్ ఎ ప్యూన్ ఇన్ ది ఆఫీస్. සමහරක් වෙලාවට ඔයා කාර්යාලයේ පියුන් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫెయిత్ఫుల్, නමුත් ඔයා කරන වැඩ තුල විශ්වාසවන්තව ඉන්නවා නම්, నువ్వు నీతిమంతుడిగా ఉంటే ඔයා ධර්මිෂ්ඨව හිටියොත්, God will make you top. දෙවියන් වහන්සේ ඔයාව ඉහළ තැනට තබන්න යනවා. That's what Bible telling. ඒ නිසා තමයි මේ වචනේ තුලදී Shall we කියන්නේ. read once again? අපි නැවත මේ වචනේ කියවමුද? నమ్మకమైన వానికి විශ්වාස මිනිසෙකුට సామెతలు 28:20. හිතෝපදේශ පොතේ 28:20 చదవండి. විශ්වාස මිනිසෙකුට බොහෝ ආශිර්වාද ලැබේ. విశ్వాసంలో అయిన వారికి నమ్మకంగా ఉంటే ఎక్కువ ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. మీరు చదువుకునే పిల్లలైనా కానీ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න දරුවෝ වුණත්, బీ ఫెయిత్ఫుల్ టు యువర్ స్టడీస్. ඔයා ඉගෙන ගන්න දේ තුල විශ්වාසවන්ත වෙන්න. స్కూల్కి నిన్ను పంపిస్తున్నారు నీ తల్లిదండ్రులు. ඔයාගේ අම්මයි තාත්තයි විශ්වාසයෙන් ආවක ඉස්කෝලේට යවනවා. చదువు మీద శ్రద్ధ పెట్టండి. ඉගෙනුම ගැන පරිස්සමෙන් අවධානයෙන් ඉන්න. You will see blessing in that. එතකොට තමයි ඒකේ ආශිර්වාදය You දකින්නේ. need to stand as a first in your class. ඔයාගේ පන්තිය පළවෙනියා විදිහට හිට ගන්න ඕනේ. మా బాబుకు చెప్తాను విషయం. මගේ පුතාට හැමදෙස්සම මම කියන දෙයක් තමයි. వాడు దేవుడిని తెలుసుకున్న తర్వాత එයා දෙවියන් වහන්සේ හඳුනගත්තට පස්සේ he got the doctor seat. එයා ගත්තා එයා දොස්තර මහත්තයෙක් වෙන්න ඒ සීට් එක ගත්තා. వాడికి చదువు ఎక్కువ రాదు එයාට වැඩි ඉගෙන ගන්න දන්නේ නැහැ. కానీ నమ్మకంగా ఉన్నాడు. නමුත් එයා විශ්වාසවන්ත වෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේට. God made him a doctor. දෙවියන් වහන්සේ ආව උසස් තැනට ඇදුවා. నిన్న చిన్న పిల్లల్ని అడిగితే నువ్వేం చేస్తావని అడిగితే కొంతమంది పిల్లలు నేను టీచర్ అవుతానని చెప్పారు. එතන මම ඊයේ දවසේදී දහම් පාසලේදී දරුවන්ගෙන් ඇහුවම ඔයා කරන්න මොකක්ද කැමති මොනවද කියලා සමහර කෙනෙක් කිව්වා මම ගුරුවරයෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා. You need to be faithful in your studies. ඔයාගේ ඉගෙනුම් කාරණාවලදී විශ්වාසවන්ත Then වෙන්න. God will make you teacher. එතකොට තමයි දෙවියන් වහන්සේ ඔයාගේ අරමුණ කරා ළඟා කරවන්නේ. If you don't learn anything in the school class, ඔයා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා මේ වැඩ කටයුතු හරියට විශ්වාසවන්තව කරේ නැත්නම් what you are going to teach to the students? ඔයා මොනවද ටීචර් කෙනෙක් වෙලා ඔයාගේ වැඩේ කොහොමද කරන්න යන්නේ? ఒకవేళ టీచర్ అవ్వచ్చు ඒ නිසා සමහර වෙලාවට ගුරුවරයෙක්ම වෙන්න පුළුවන්. without knowing subject, නමුත් ඔයාලා දේ දන්නේ නැතුව what you will teach. සබ්ජෙක්ට් එක දන්නේ නැතුව මොකක්ද උගන්වන්නේ? కాబట్టి పిల్లరా, ඒ නිසා දරුවනි wherever you are, ඔයා කොහේ ඉන්නේ? be faithful. දෙවියන් වහන්සේ විශ්වාසවන්ත It is වෙන්න. in home, ఇల్లు కావచ్చు, ඒක ගේ වෙන්න පුළුවන්. ఆఫీస్ కావచ్చు, ඒක ඔෆිස් එක වෙන්න පුළුවන්. చర్చి కావచ్చు, ඒක දේව මේ සභාව වෙන්න පුළුවන්. ఎక్కడైనా కావచ్చు. කොහේ වුණත් నమ్మకంగా ఉండండి. විශ්වාසවන්ත වෙන්න. నమ్మకంగా ఉంటే దీవెన ఉంటది. විශ්වාසවන්ත වෙන්න එතන ආශිර්වාදය තියෙනවා. చివరిగా ఒక వచనం చెప్పి ముగించేస్తాను. අන්තිමට මේ වචනේ කියලා ඉවර කරන්න. ఇది ఏంటంటే యెహోషువ గ్రంథం 1:8. යොෂුව පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය. యెహోషువ 1:8. යොෂුව 1:8. చివరికి ఇది చెప్పి క్లోజ్ చేశాను. අන්තිමට මේක කියලා ඉවර කරන්න. చదువు. యెహోషువ 1:8. යොෂුව පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදය. මේ විවස්ථා පොත නොවේ මුඛයෙන් පහළ වේවා. එහි ලියා තිබෙන සියල්ල කරන්ට බලා ගනින්න. බලා ගන්න පිණිස රෑ දවල් ඒ ගැන මෙනෙහි කරගන්න. එවිට නොවේ මාර්ගයේ සඵල වී නුඹට සුභසිද්ධ වන්නේය. అంటే ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని నువ్వు బోధింపక తప్పకూడదు. అంటే ఇందాక చెప్పిన ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర బైబిల్ ఉండాలని. මම කිව්වා නේද කලින් අපි හැමෝගාම බයිබලේ තියෙන්න ඕනි කියලා. దీనిలో సత్యం ఉంది, దేవుని వాక్యంలో. මේ වචනය තුල සත්‍ය තියෙනවා. దీనిలో సత్యం ఉంది. මේ වචනය තුල සත්‍ය තියෙනවා. ఇది చదవండి. මේක කියවන්න. మీ జీవితం సరి అవుతుంది. ඔයාගේ ජීවිතය හරි ගැස්සෙනවා. మీరు తిన్నగా బ్రతకగలుగుతారు. ඔයාලා කෙලින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් మా වෙනවා. నాయన దేవుడు అంటే తెలియదు. මගේ තාත්තට දෙවියන් වහන්සේ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. యేసు ప్రభు నమ్మటానికి ముందు ఆయన යේසුස් වහන්සේව විශ්වාස කරන්න ප්‍රථමයෙන් ඔහු ప్రతి శుక్రవారం හැම සිකුරාදම ఇంత పెద్ద బొమ్మలు ఉండేవి మా ఇంట్లో. මෙච්චර උසට ලොකු රූප තියෙනවා. వాటి ముందు కూర్చుని మా నాన్న ඒ රූප ඉස්සරහ ඉඳගෙන వాటికి పూజలు చేస్తా ఉండేవాడు. ඒකට පූජා කරගෙන ඉන්නවා. ఒక రోజు එක
అప్పటికే ఆయన එතකොට මෙයා భారతం మహాభారతం చదివాడు, මහාභාරතය කියවල ඉවර කෙනෙක්, రామాయణం చదివాడు, රාමායනය කියලා ඉවර කෙනෙක්, పురాణాలన్నీ చదివాడు. පුරාණ කතන්දර ඔක්කොම පොත් කියලා ඉවර කෙනෙක්. చాలా నిష్ఠగా ఉండేవాడు. එයා හරි ප්‍රවේශමක හැමදේම දැනගෙන හිටපු කෙනෙක්. తర్వాత ఈ బైబిల్ చదివాడు. ඊට පස්සේ අන්තිමට මේ බයිබලය කියවුවා. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, එයා මොකක්ද කිව්වේ නම් దీనివల్ల నాకు సమాధానం దొరికింది, මේ පොත කියවද්දි මට සමාදානය ලැබුණා. దీనిలో నెమ్మది దొరికింది, මේකේ මට සැනසීම ලැබුණා. దీనిలో సత్యం దొరికింది, මේකේ సత్‍ය ලැබුණා. నేనే వెంబడిస్తాను. මේක පිටිපස්සෙන් එනවා කියලා. అప్పటి వరకు మాకు తెలియదు యేసు ప్రభు అంటే. ඒ වෙනකන් අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ යේසුස් වහන්සේ ఎప్పుడైతే කවුද. మా నాయన నమ్మాడో කොයි වෙලේද මගේ තාත්තා මේ වචනේ විශ්වාස කරේ. మాకు నేర్పించాడు, අපිට මේ වචනේ ඉගෙනුවා අපේ තාත්තා. దానిలో నడుస్తున్నాం, අපි ඒ පාදේ අනුව දැන් ඇවිදමින් ඉන්නවා. దానిలో దీవించి చూస్తున్నాం. ඒකේ ආශිර්වාදය අපි දකිනවා. మీరు అనుకున్నట్లుగా සහෝදරවරුනි, ඔයාලා හිතනවා වගේම నేను పాస్టర్ని కాదు, මම පාස්ටර් කෙනෙක් නෙවෙයි. నేను ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీని. මම සොෆ්ට්වෙයාර් එම්ප්ලොයර් කෙනෙක්. ఇండియాలో ఒక పెద్ద కంపెనీలో పనిచేస్తాను. මම ඉන්දියාවේ ලොකු කම්පැනි එකක වැඩ කරන කෙනෙක්. దేవుడి పనిలో వాడబడతాను. නමුත් මම දෙවියන් වහන්සේගේ සේවය පාවිච්චි කරලා నా ලබනවා. తల్లిదండ్రులు నాకు నేర్పిన ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని මගේ තාත්තයි අම්මයි උගන්වපු මේ වචනය නිසා నేను వెంబడిస్తున్నాను. මම පිළිපදිනවා. దేవుడు నన్ను దీవించాడు, දෙවියන් වහන්සේ මට ආශිර්වාද నా කළා. కుటుంబాన్ని దీవించాడు, මගේ පවුලම ආශිර්වාද කළා. నా బిడ్డలను దీవించాడు. මගේ දරුවන්ව ආශිර්වාද నా කළා. పెద్ద బిడ్డ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా ఉన్నాడు, මගේ ලොකු පුතා සොෆ්ට්වෙයාර් ඉංජිනේර කෙනෙක්. బిడ్డ డాక్టర్ చదువుతున్నాడు. මගේ දෙවෙනි පුතා දොස්තර කෙනෙක් ඉගෙන ගන්නවා. ఇదంతా నాకు ఎందుకు దొరికిందంటే, මේ මේ හැමදේම කොහෙන්ද හම්බුනේ නම් నా కుటుంబంలో నెమ్మది ఉంది. මගේ පවුලේ සමාදානය තියෙනවා. మేము నలుగురు కలిసి కూర్చొని ప్రార్థన අපි చేస్తాం. 4 දෙනාම එකතු වෙලා එකට යාඥා කරනවා. రోజు ఉదయం మా ఇంట్లో ప్రార్థన ఉంటది. හැමදාම උදේට අපේ ගෙදර යාඥාව అక్క තියෙනවා. చెప్పింది కదా, අක්කා කිව්වා නේද කලින්? how many families have the family prayer? කී දෙනෙක්ට මෙතනදී පෞල් යාඥාව තියෙනවද? మీరందరూ కూర్చొని ప్రార్థించుకునే టైం ఉందా మీకు? ඔයාලා හැමෝම ඉඳගෙන යාඥා කරන්න පුළුවන් වෙලාවක් ඔයාලා ගෙදර තියෙනවද? If that is not there, ඒක නැත්තම් start from today. අද ඉඳන් පටන් ගන්න. భార్య భర్త ස්වාමි පුරුෂය භාර්යාව పిల్లలు දරුවන් కూర్చోండి, හැමෝම ඉඳ ගන්න. ప్రార్థన చేయండి. යාඥා කරන්න. మీ ఇంట్లో సమాధానం వస్తుంది. ඔයාලා ගෙදර සමාදානයෙන් යනවා. కుటుంబం అంతా కలిసి ఉంటారు. පවුල හැමෝම එකතු වෙලා. మనకి డబ్బులు ఎక్కువ ఉంటే ఉపయోగం ఉండదు, අපිට සල්ලි ගොඩාක් තිබ්බොත් කිසිම ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ఆస్తి ఉంటే ఉపయోగం අපිට ఉండదు, දේපල තිබ්බා කියලා කිසිම ප්‍රයෝජනයක් කියන්නේ නැහැ. సమాధానం ఉంటేనే ఉపయోగం. සමාදානය තිබුණොත් තමයි අපි සැනසීමේ యేసు ඉන්නේ. ప్రభు దగ్గరికి వస్తే నీకు దొరికి డబ్బులు వస్తాయని నేను చెప్పట్లేదు, මම යේසුස් වහන්සේ ගාවට ආවොත් ඔයාලට මුදල් හම්බෙයි කියලා කියන්න කැමති නැහැ. ఇంకొకటి ఏదో వస్తుందని నేను නැත්නම් තව చెప్పట్లేదు. මොනවාද හම්බෙයි කියලා මම කියන්න කැමති නැහැ. నీకు నెమ్మది దొరుకుతుంది, ඔයාට සැනසීම ලැබෙනවා. ఎందుకంటే ఆయన సమాధానకర్త. හේතුව තමයි උන්වහන්සේ සමාදානකාරයano. ఆయన నీ కొరకు నా కొరకు చనిపోయాడు, උන්වහන්සේ ඔබත් මමත් වෙනුවෙන් කුරුසියේදී ఆయన පිදුවා. రక్తాన్ని కాచాడు, උන්වහන්සේගේ ලේ වැగిරුවා. దాని ద్వారా నీకు విడుదల దొరుకుతుంది. ඒ නිසා ඒ මගින් අපිට ගැලවීම ලැබුවා. ఒకవేళ నీకు ఆ సమాధానం కావాలంటే ඔයාට සමාදානය අවශ්‍ය නම් ఇప్పుడే లేచి నిలబడి අපි සියලු දෙනාම නැගී සිටිමු. Shall we all rise up and pray? අපි හැමෝම නැගිටලා යාඥා කරමුද? Lord, give me peace of mind. අපි කියමු ස්වාමිනී මට සමාදානය හදවත දෙන්න. I have everything, Lord, ස්වාමිනී මට අවශ්‍ය හැමදේම දැන් but තියෙනවා. I don't have peace in my mind. නමුත් මට සැනසීම නෑ යේසුනි. Tell to God, කියන්න දෙවියන් වහන්සේට. దేవుడికి చెప్పు, ඔයා දෙවියන් වහන්සේට කියන්න. From I have everything in my life, ස්වාමිනී මට අවශ්‍ය හැමදේම තියෙනවා but I ස්වාමිනී. don't have peace. නමුත් මට සමාදානය නෑ යේසුනි. My children are spoiled. ස්වාමිනී මගේ දරුවෝ විනාශ වෙමින් నా යනවා. బిడ్డలు పాడైపోయారు ప్రభా, ස්වාමිනී මගේ දරුවෝ විනාශ වෙනවා నా ස්වාමිනී. బిడ్డలు తాగుబోతులైపోయారు අනේ ప్రభా. ස්වාමිනී මගේ දරුවෝ බීමත් කමට බැහැවිලා ඉන්නවා. My children are addicted to the ganja. ස්වාමිනී මගේ දරුවෝ ගංජා වලට ඇඩික්ට් වෙලා నా ඉන්නවා. పిల్లలు జైల్లో ఉన్నారు ప్రభా, ස්වාමිනී මගේ దරුවෝ ඉරගෙදර ඉන්නවා డ్రగ్స్ కి යේසුනි. అడిక్ట్ అయ్యారు ప్రభా. ස්වාමිනී මත්ද්‍රව්‍යවලට වැටහිලා ඉන්නවා. డెలివర్ దెమ్ ఫాదర్, ස්වාමිනී මේකෙන් නිදහස් කරන්න. వారిని విడిపించు ప్రభా. ස්වාමිනී නිදහස් කරන්න ස්වාමිනී. నెమ్మది నా ఇంట్లో මට దయచేయి. මගේ නිවසේ සමාදානය දෙන්න යේසුනි. యేసయ్యా, నేను పని చేస్తున్నాను కానీ යේසුනී මම වැඩ කරනවා නමුත් నమ్మకంగా పని මට చేయట్లేదు. විශ්වාසයෙන් වැඩ నేను කරන්න. ఎన్నో జాగ్రత్త చేసుకుంటున్నాను కానీ ස්වාමිනී මම කොයි දේවල්ද මම ආරක්ෂා నా කරගන්නවා. హృదయాన్ని భద్రంగా చేసుకోవట్లేదు. ස්වාමිනී මගේ හදවත මට පරිස්සම් කරගන්න බැහැ. టుడే యు స్పోక్ టు మీ. ස්වාමිනී අද දවස තුලදී ఐ యామ్ కమింగ్ టు యు లార్డ్. මම ඔබගේ අභිමුඛයට එනවා. టచ్ మీ, కళ్ళు మూసుకోండి, క్లోజ్ యువర్ ఐస్. හැමෝම ඔයාගේ ඇස් දෙක වහන්න. క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ఆస్క్ හැමෝම ඇස් දෙක වහලා යාඥා කරන්න. ప్రభా, స్పీక్ టు మీ. කවුරුත් ඇස් දෙක අරින්න ඇස් Lord, දෙක speak to වහලා me. ඇස් දෙක වහලා කියන ස්වාමිනී මාත් එක්ක කතා කරන්න. నా పిల్లోడిని నేను సరిగ్గా పెంచలేదు ప్రభా, ස්වාමිනී මගේ දරුවන්ව හරියට හරි ගස්ස ගන්න බැරි అందుకే වුණා. వాడు నా చెవు కొరికాడు. ස්වාමිනී අර දරුවගේ දරුවනම්
ఏదో బెనిఫిట్స్ కోసం దేవుని దగ్గరికి వస్తున్నాను కానీ ස්වාමිනී මම මොන හරි අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් ඔබ යාළුවෙකුට ආවා. ఇండియా నుంచి ఏదో వస్తుంది అనుకున్నాను. ස්වාමිනී ඉන්දියාවේ නම් මට මොන හරි දෙයි කියලා මම යාළුවෙකුට ආවා. అవన్నీ కొన్ని రోజులకే పోతాయి. ස්වාමිනී මේ හැමදේම පුංචි දවසකට నీ వాక్యం నాకు కావాలి ప్రభు. ස්වාමිනී ඔබගේ වචනය මට අවශ්‍යයි. వాక్యం చెప్పే సేవకుడి ఇక్కడ ఉంచావు ప్రభు. ස්වාමිනී ඔබගේ වචනය බෙදා ගන්න පුළුවන් నమ్మకంగా ఉంటాను සේවකයා. ప్రభు. පියාණනි විශ්වාසයෙන් ඉන්න. నమ్మకంగా ఉంటాను ప్రభు. ස්වාමිනී මම විශ්වාසයෙන් ඉන්නවා ස්වාමිනී. నాకు సహాయం చేయి. මට උදව් කරන්න. ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ස්වාමිනී මට උදව් කරන්න. చివరి ప్రార్థన చేయండి. ස්වාමිනී අන්තිම